هي جنة طابت وطاب نعيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatly dostlarım, biz hazır Tolu jere keldik. Biz orada maldan beri çakırat ejebiz. Kelip uydu körüp kettiңиздер, içinde jardam berip koysuzlar dep janan az kelip özübüz gördük. 3 bölmeli er kатын özü salgan eken. Öte kıynalıp jaşat eken. Patologlardan bütelek layda bastırıp özü fundament aşağılıp kuyup kirpiçler araları alыс da açık. Hemen içini layşıbak kılıp oşa boydan jaşaşıp da kışlık günde körak ömür ketdi deydi. Hazır içini көрсөтөбүз, 4 balası menен şurada eri kатын jaşayt eken. Ana kirpir öldü. Doğanlarım akay, mындай bir ağabız özü öz mehnetинен ушул үйдү чек алган экен, салып алыптыр. Мына дуалды дагы мындай урган, бирөө уруп берген да. Urup bergen mına uyumla görüyoruz hazır. Bismillah. Nage. Patolog yok. Mınдай. Bunu biz көрсөтүүдөн maksat şu jardam beremin degen adamlar bolsa жылына misалы үйүндө 2 жолдан ремонт кылгандар бар да. Al bu жашаган үйлөрүбүз бардыгы biz остановкада негизи. Bu dünyadan biz Ostanovka bu үйлөрдө жашайбыз убактылуу. Patologдор ошо бойдон. Агабыз өзү эптеп эме кылып алган, шубак кылып алган мына. Бар жок ачык. Onu üstlөрдөн эме ачык. Ушундай үйдө агабыз жашайт экен. 4 баласы менен. Жардам берем деген үй бүлөлөр болсо иншаллах номерлер беребиз. Что şu korak kömür ketdi deyt. İki tişi olgan beçara. Yaşap yurtunda bunda. Bak şunday. Yağımda bir kladovka eken. Bu yağdele şunday eleme. Namda akılganda o da gördüğünüzler mi? Emi жылчыктарынан, тешиктеринен нарак көрүнүп атат. Ушунчалык даражада да үйдүн эмес.